Umurongo wa 4 twongere dusimbuke muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Abagalatiya 4 umurongo wa 4. Harabango maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Amen. Ongera Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 gusa. Yesaya ibice 9 umurongo wa 5. Yesaya ni ibice 9 umurongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Harabango nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Haleluya. Dushimira Imana yo mu ijuru. Mugerageze mikoro ivuge neza. Koreshi. Haleluya. Dushimira Imana yo mu ijuru. Imana itwemereye kongera guterana kuri umugoroba muri kino giterane cyateguwe na ambassador, ngira ngo ubushize kandi twari tukirimo. Imana kandi yemeye kuducira inzira tukongera tukagera aha, twari tubakumbuye cyane. Imana yabyemeye tukongera kubana. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi ndashimira Imana yuko Imana yaturinze mu minsi twatandukanye. Hariho abapfuye hano, siko? Nanje yo narindi hariho abapfuye ndiyo. Mu Rwanda barapfuye, ruguru barapfuye, henshi barapfuye. Ariko mureke dushima Imana ko itubonanishije, siko? Kandi iyo umuntu afite ibitekerezo biki azagira ngo abayeho kubw'imbaraga ze, ariko Imana nikongera iminsi yo kubaho uyiprofite uyikoremo. Uko hariho abantu bazopfa nk'intumbi bakaja mu ijuru bambaye ubusa. Turi kumwe? Ukaza Imana ikabaremeye kuba ku isi, ariko haleluya, Imana ikabara gushize ku isi, ukaba warananiwe no kugura umuneke ngo ushire n'umuntu uri mu bitaro, ukazagenda imbere y'Imana wambaye ubusa. Mwegereye mama Domitira nyabibone, murebe ubukecuru afite, ariko n'ubu aracyagenda acumbagira akibwira abantu bicaye b'abasore b'abadamu bararambitse. Ni ukuvuga ngo iwe Imana yagiye imwereka izumba ku muntu wasenze, arasenga yirindwa ikintu kici cyaha, ariko Imana imwereka icyumba asanga wa muntu nta ntebe afite mu nzu ye, kandi yarasengaga kandi yirindaga icyaha, ariko ngo mu nzu ye asanga nta ntebe, ngo kandi umuntu yifashe gutya. Rero iyo kuko babwira abantu ngo batange, jewe umuhamagaro wanje si wo gusabisha ifaranga. Ejo bundi Imana yantumye muri Sudan, bampa amadolari 700. Ko muranyumva? Nta giceri nakuye, ayo niyo nagize tike yo kujana gufashisha ruguru.
rero niba mutanze udufaranga hano timugire ngo nutwoja kugitatwo nzugi nukuja kudufashisha abandi ahubwo jewe ukifuzo cyanje yoba nabonaga amafaranga mwese ngende mbapokeza ariko muvuga butumwa tungwa nivuga butumwa sifite ubwo burenganzira uko rero mugiye aho ngomba kuyabona siko bagiye nago nyine ngo bamagira ngo muza muhabwa gusa muza mukora tuvuga ubutumwa turirimba ntacyo ukora ngo baze baguha gusa ngura uzosheruka imbere y'Imana wambaye gusa uko mwijuru tuzorutana amanota sivye mwuko hazoja yo bake kubera mudashaka Imana. Amen. Imana ishimwe. Ese ko mundakani bari mwarakara taravuga mutangire mutegura amatwi ko ndabona kera bakambije agahanga mugakamze kare kare. Haleluya. Bwana asifiwe. Rero Imana ibaho umugisha. Imana ishimwe yuko uyu mugoroba Imana iwuduhaye ngira ngo kora ibintu hakiri kare bamwe bataragenda hari abakomeje gusabisha ngo mpuruyaha abataraje nakomeje kubivuga kuva umunsi ngera ni ukuvuga ngo uyu munsi ni mugoroba niho twarangirije mu mikenge ni ukuvuga ngo umunsi ndavuga mu minembwe abataraje nakazi kanyu zo birabaye mwivuga ngo ayi mwari muri ibyo ni ibyaha kuri YouTube. Haleluya. Haleluya. Nuko biza bigenda siko tuzambura Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Rero reka ntambira Imana gatoya muhe mugabo witwa Gatarisi mikro ahari amfashe iyo ahari rimba. Amen. Hari amaguma ahari muzi ko ntawe tuza dutambana ese. Hari umuntu yerutse kumbwira arambwira ngo ndakwanga tese unyangirike mwinge nuzutamba wenyine ngukicaza abandi. Ndamubwira nti nico unyangira ti Imana yakimpaye nje ari wo twashanye ruguru none haraho narihiye amafaranga kuko nari nyafite baranga. Hari umuntu uri mu gushaka ngo agendere ku muriro w'abandi jewe Imana yakimpaye nje kandi operation ziri mu gisirimu tiwozishobora. Izo ni strategies zanje Imana yampaye tiwozigana ngo uzishobore. Rero iyo uje hano ndakwicaza ko niko bimeze siko. Haleluya. Nashitse mu bijabo sanga hari abana bahe basenga Imana bahe bakorera igihugu buzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Noneho shiramo diskete ngo diskete umuriro uraka hano gasi imbaraga zo gushakisha hano ukumubona niko kino kirere kizibi ariko data ateguye kiriya kirere ke turimo ndebera amafieri mugira mu kambi na mafieri arakuzamu. Haleluya. Bwana sifiwe. Nananiwe kubicaza ndinda kwisobanura kubera imbaraga zari zibari. Haleluya. Zaburi Imana cyo. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. None mwene data Imana imuhumugisha hari indirimbo ari mu kuririmba nzanye kurikirana kuri YouTube kwirembo. Amen. Kwirembo ngira ngo bayumva Imana izi kugira neza ufata imitima ya benshi kandi umuntu nakora icyiza tumushigikire. Uko muzi ko abantu buzuye ishari mu mitima kandi nubona ufite ishari umenye kumanutse. Amen. Amen. Uko titwamushimira kubw'Imana yamuhaye impano kugira ngo afashe imitima y'abera. Jewe ndakukunze cyane abafanga birabareba. Amen. None duterere gatoya ndatamba umwanya muto ko ndagira ngo umenye uko koresha umwanya kubera mfite ibintu binyuzuye sinzi uko twari guhagarika umunsi kababwira amakuru kunduzuye.
Tukurebe. Nduzuye kandi umuntu abonye abantu nk'abo ushaka kubabwire bya bintu nyine bya original. No kuvuga ngo ahantu navuze amakuru ni Buganda. Ukuntu uyu muprezi muzamumushimira n'umuntu wa Yesu. Imana yambe vuga ngo hari iwanyu ntuvuge nturira gatuti. Ugenda muri kiriya gihugu hari agaciro yahaye Imana gakomeye kandi yabahaye agaciro mwinshi uko mutobiye. Imana rero uwo mugisha wa rugu Imana iravuga ngo hani Buganda niho uzawuzana. None ga nawe bazaniye. Haleluya. Imana imuha amahoro n'imigisha. Haleluya. Uzehe Imana imuha amahoro n'imigisha. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Wanasifiwe. Uko nyine ngiye kurondogora ukundi ibyishimo bibe bikoresha. Ninkora bimwe bitari ku murongo murabyihangana. Haleluya. Gaho mwene data naduterero akanya gatoya. Nubona ngize gutya bizaba ari ugutamba gusa umwanya w'indirimbo zaburangiye. Haleluya.
idufashe. Haleluya. Ariko narenga ibiti inyota kubera ibintu Imana yakoze guhuruka ubu nyine ukabonye uvuye igahororo ugahuruka mu Minembwe muri iriya inzira zarasiba naza mpota urukeke amasaha 3 agashira amasaha n'agashira tanzira nukuvuga ngo hano ukumubiri wose ni ikofu bazamwira ni bisura byaza binda mu nzira niba ari bisura niba ari iki rubaba hariho urukenke rwarakuze rugeriri igihugu cyabaye ishyamba nane dufashe igihugu giteye agahinda ko turashima ko Imana ihayivuga amakuru meza ku gihugu atari abanyamakuru bicaye abatayishimiye ni benshi uku nubwo mubona bazamura amaboko ariko hariho abatishimiye gukira kuri Murenge ariko Imana iraje ibitunganye bamwe bazotinyuka kwaseruka ubu nyine hateye ishavu urashika ukarira imihana nazungurutse yose ntango umubu yose yarashize nashite ndavuga ngo ukiwemeye kino gihugu ko gisenyuka bimeze gutya ko ntacyo takoze nzunguruka ntango umubu ariko Imana irampumuriza iravuga ngo aha hose hagiye guturwa Haleluya. Nubwo hasa nk'ahateye ishavu ariko iby'Imana urangije hirya ni byiza. Haleluya. Haleluya. Abo twabanye narababwiye ngo umugabo w'ubwenge atahaje gufata ikibanza. Umugabo w'ubwenge hariho abagabo bataza bumva kandi abagabo bu tibakicumva ahubwo abagore basigaye bumva kuruta abagabo kandi mwashutswe n'abagore hariho abari hano muri no kandi batashakaga guta igihugu bazanywe n'abagore washike hano ubukara guhinduka uri mu ngaruka kuko wumviye umugore ariko mbivuze nk'ubuhanuzi umugabo w'ubwenge agenda afata ikibanza. Imana ejo bundi yaratubwiye ngo gukira kw'igihugu hagiye kuba impfu tugiye kuzarira kubwo kugwanira ibibanza. Kano ntabwo bafite bwana ndebe ngo n'ubwoko ngo buteye ubwoba wica umuntu afite ku mutima ngo kubera amaso yanyu ngo ndirukivuga ndakivuga murebe cyane ko gakobwa kasaze nusara nkanje uzo ufite amahirwe hari abasariye mu buruzi umugabo afata umukazana akamuzanira abana batanu uwo n'umugabo Haleluya. Ninga nasengeye muri Mitori. Umukozi w'Imana umwe yamavuga ngo kubera umwimerere aho uvuye ngo imitima myinshi zakumbura iwabo uhanyuma abantu bihana wari kwa badayimoni Bugande bose abanyamurenge bose b'Ibugande bagiye inama ngo habe ikintu cyotuma abantu batumva aya magambo kuko abantu ntibakeneye kumva ntibakeneye ariko ab'Imana ateguye Baru. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Umugabo w'ubwenge uzawumva. Niba ufite murumuna wawe, niba ufite so wawe, ugende ufate ikibanza. Hagiye kwicana abantu benshi kubw'ibibanza. Hazaba impfu z'ibibanza abantu bakora ibiriyo k'intambara.
so muzabiboneshe mu byandike Imana yaratubwiye ngo bizoba ari ibintu bigoye nta leta izabihagarara imbere. Uranyumvise? Mwiruke hanze, si corona, si ubusa, abariyo ngo Imana yabateje urukumbuzi kandi Imana iha umugisha bagize icyo bamarira igihugu. Imana ibagirire neza. N'ubu mwari mukwiriye kugira n'isoni zo kuvuga ngo muri hano muririrwa mukora ibintu mukabura n'isogesi z'abana barahangaraye. Abonye abana bambara amaboti badafitemo n'isogesi zarazavuyemo. Ntabwo naje gusansibiriza n'ubwoko Imana yarabumpaye. Irambwira ngo uzazunguka hariya bose aho bari urebe ubuzima bwabo ubasengerurire ubahe n'amafaranga. Nagize icyumweru mu bijabo ndirana nabo. Hari abasaza bahebarira, hari umwana w'imyaka 10, abana b'imyaka 11, hari abakobwa banze gushakwa ko baratukwa. Bitangiye igihugu Imana yashize mu mutima baruta abagabo benshi. Muzoserukane kimwaro. Habaye inama yo kuvuga ngo ndeke kuza Nakivale naje kubw'umugambi w'Imana. Inama zose mwakoze abakozi bashita, inama mwakoze ngo ubutumwa ntibuzumvikana, hari haba butahana kandi ngo bakize. Hari abo Imana yateguye bafite amajwi yo kumva nubwo bari mu nkamba, ariko wari ufite isezerano. Niyo mpamvu Imana igenizereza. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Ijuru rirafashe neza. Haleluya. Imana ibagirire neza. Sinzi aho ntangirira Imana ifashe, ariko ndagira ngo kunumva ijambo no kurivuga bitanyorohera ndireke. Imana n'amavuga kuri hadusenge. Siko? Ariko ndavuga gatoya gusa ku murongo twasomye. Ndavuga impamvu zazanye Yesu ku isi. Amen. Amen. Adamu wa mbere yaraduhemukiye. Imana yamuhaye agaciro gakomeye kuruta ibindi byose. Haleluya. Imana imugira inshuti, yicarana n'Imana gutya, tiyaha agaciro Imana yamuhaye. Agira ikibazo, agira umugore amukura mu isezerano ry'Imana, amutandukanya n'ubushuti bw'ingene bari bakundanye n'Imana. Uku izi ngaruka zose dufite ni Eva watubabaje, niwe wababaje isi yose. Amen. Kubwo kutubabaza kwa Eva, kubera urukundo Imana yakunze abantu, Imana iravuga ngo umwana w'umuntu ndacyamukunze, niko kutuzanira Yesu. Ariko Yesu ngo azi abantu baramwanga. Haleluya. Nibirindwa ariko ndavuga nka bitatu nimara ko numva inyota yo kuvuga ibintu za ruguru, kandi ndabizi ko arizo mushaka. Hari hana baje kubitangira. Imana igiye kubahotora. Ko nuko si jewe nabivuze. Kandi ikire kigwa ni isezerano ririyo. Haleluya. Ndabizi hano bankunze ni bake, kandi ningundwa namwe zobangiza ikibazo. None batarakunze Yesu nje ngoki nemuvuge nta na kimwe mfite. Haleluya. Ariko Yesu aza turemesha ngo niba kwanga uzishima. Ubona umuvuga butumwa ibintu byose ko baragukomera amashi, umenye ko hari bitagenda. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Noneho Yesu ngoze abantu baramwanga. Yesu yaje ari igisubizo ku buzima bwacu, ariko abantu baramwanga. Abafarisayo bamufataga ngo nk'icyaduka, kandi
kandi yaje kuduhuza n'Imana. Icyambere Yesu yaje kuduhuza n'Imana. Tugire biki? Haleluya. Yesu ko turi kumwe. Haleluya. Yesu yaje ari uwo kuduhuza n'Imana. Ariko igitangaje abantu bamwakira mu mubiri baramwanga. Niyo mpamvu benshi bapfuye bafite Yesu. Kandi Yesu yaje ari igisubizo. Haleluya. Haleluya. Mpamvu ya kabiri yazanye Yesu ni birindwi ariko ndavuga bitatu. Haleluya. Haleluya. Yesu yaje kutugarurira uburenganzira twari twarabuze. Satani yari yaradusuzuguye. Satani yari yaradushize mu mwijima. Abantu bakaba bumana ariko batari kuma. Itwaka uburenganzira bwa Yesu aza akutugarurira uburenganzira. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Ikindi zari birindwi ariko ndavuga bitatu tu. Haleluya. Yesu yaje kuduha ubugingo buhoraho. Amen. Wagira ngo amen. Ubugingo se murabwumva? Cyozana mama Domitira hano ngo ababwire iwe wageze mu ijuru akayibona. Timuza mubyumva. Ariko ijuru rirahari. Haleluya. Amen. Haleluya. Wagira ngo haleluya. Haleluya. Yesu yaje kuduha ubugingo buhoraho. Mwate tuzarimbuke. Umuriro urahari. Mama Domitira yarawubonye. N'umugore w'umunyamurenge yarawubonye. Yabonye umuriro uzatwika abantu. Ngo umuntu wamujanaga agenda amwereka ngo yaragiye ngo aramubwira ngo reka ngwino nkwereke. Ngo aragenda ngo mu mwobo umwe waramubwira ngo rungurukamo hari. Mama Domitira ngo arungurukemo ngo ikibasi cy'umuriro kiramukubita. Ngo aramubwira ngo reka amahinda. Amen. Ngo kuhaye uhunga ngo yararangije ariyangizamo ingunguru zirindwi zipfundikiye. Haleluya. Ni umugore w'umunyamurenge. Ngo hanyuma ngo ntubona ziriya ngunguru zirindwi ngo esa ntizipfundurwa uzowuhungira ngo kuhaye uhunga zigipfundikiye. Niba tubabwira ijuru rirahari n'umuriro urahari, uyu munsi funga amatwi yawe. Ariko hari umunsi uzavuga ngo icyomba ngo uyamenya. Niyo mpamvu benshi birirwa badutuka kuko tubabwira ngo nimuhunge umuriro. Umuriro uraje kugira ngo urimbure abanyabyaha. Haleluya. Wimwereka aho abanyabyaha baruhukiye ngo abona ni nk'uruzi. Ngo ari kugo ruzi wakazabona harimo ibikeri, harimo imibu, harimo inzoka, harimo ibisimba. Ngo bihe bijya abantu ngo bahe bataka ngo baboroga ngo bavuga ngo Mana tiwo twemerera ngo dupfe tuve muri buno bubabare. Ubwo ga niho baruhuki tibaragendaga ngo za ngunguru ziboho. Haleluya. Nituvuga aya magambo umuriro urahari, ijuru rirahari. Haleluya. Haleluya. Yesu yaje kuduha ubugingo buhoraho. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Ayo munsi tuzicara tukamubwira ngo warakoze kuduha Yesu kugira ngo uyu munsi tube dufite ubugingo buhoraho. Wange gukorera ijuru ariko hari abo Imana yatwaye barugagaza bagicaye, bamuzehe gihamire bagicaye, bakoreye Imana mu banyamurenge badafite amahirwe, bamuzehe akazabikariyo. Hari abana bakoreye Imana. Niyo mpamvu dukumbuye kuzazayo. Tuzabona bakabuye bataramye hano baranezerewe, bari ahantu heza. Abo ni abanyamurenge bakoreye Imana mu gihe cyabo. Wange wemere ijuru rirahari. Ukomeze usambane cyane, ukomeze wice cyane, ariko ibyo uhaye kora uzabihemberwa. Subiba icyo uzasarura.
Haleluya. Tuzamuri Imana icyubahiro. Shoma twese tukazabona Imana. Shoma twese tukazabona Imana. Shoma buno bwoko bw'Imana bukazabona Imana. Shoma mwese ngo muzabona Imana. Nubwo mungirira nabi ariko izo nizo nzahembeko. Tugire hari umugabo wambwiye ku Muramzi niba ari wabo wa Gatarisi ni wabo bafite umugome ariko umusaza harizo y'amapepa ariko umuntu arimo kuzura amapepa akaba bitari ariko shitani yashoboye imitima yayo kicyumva ngo mwiyambure umugome mwamarima wanezamiwe arambwira bari mu karagarutse unanga amasa mubona unanga nguko turahunze nguko aje turahunze reka amapepo tureba afite amapepo hano zamu ihisha nti muzuye ndababona umusaza karaje kwipfira unamubonye ngo namampinda umushitsi mu maguru nuko turahambira untazazarwa n'amahoro uko nisheho kugenda nangara kuri iriya misozi nuko mbikunze nagiye nakwiswe cyatari wahaye narembye mbwira Imana mbabarira ndagenda babarira narembye nta muti wo kwa muganga wumvura ari ingwara yo mu mutima. Haleluya haleluya Bwana sifiwe. Ijuru rirahari mureke turikorere kandi kurikorera si uguseka ni ukurira ni ukubabara ngo tuzagera ikirenge mu cyaye. Yesu ntigeze aseka ntabamukunze ngo yirirwaga mu bantu akaja kurara ku musozi kuko yarazi abantu yarazi ko abafarisayo bamwa. Bamazamiwe patika sikatara manangato patita patita. Haleluya. Bwana sifiwe. Ariko Yesu reka tumuzamure icyubahiro yakoze. Murabyumva se yamukoreye ibitangaza yarasuzumwe yaratutswe yavuye amaraso kugira ngo jewe na tuzaje muri wamu. Ariko Yesu yadukoreye igitangaza yakuzanya murenge hirishungereza kandi yo sunzu yaravuze ngo iyo utarishungereza ngo utarakora ikintu neza. Reka twishongereze mu Mana. Abanyamapepo barimo kwishungereza nijoro bavuze ngo turamuteza umutwe ngo ejo atazavuka. Mu gitondo bakuyemo igiheko kiri mu inzuki hano mu mutwe. Igiheko kiri mu inzuki. Ndi muzima wa mukozi wa shitani we. Ni muzima. Kuri gwiriza ibihano uzosha n'ingohe ziki. Imana iri muri je ntiwoyizera. Ni muzima asinziriye. Igiheko cyawe wakibuze wahombye. Kiva mu inzuki neza kiri mu mutwe ngo murabana murabakozi ba shitani abakozi ba shitani zibugoma. Ariko tuzavugira Imana kagaha kazica abagabo benshi kazica abagore benshi harutarugwa. Imana ntiyombuza urugo nk'abandi ngo nimara uzana amapapa yawe
uraza kunkanga ntibikunda wewe ubuzima bwawe kubw'Imana niba ari Imana yemere ngo udupepo twawe tw'amashitani ngo turagira icyo turwara ntibikunda. Ndavuze ngende gukora ikiri kandi ab'Imana barumva. Haleluya. Kubera Imana ikunda abantu hari abo yateguye kumva kandi bakazirikana igihugu bakazagera no ku masezerano. Mwene data kurakorera mu ruhombo gusa Imana imukutubwira ngo muzobirambirwa mu biti. Yo Imana yari byihutishije ngo mu biti tuzovumere kuri iriya misozi imitima y'abantu yarakize. Abamama batarama Imana bagiye muca baruhiyemo ngo hariho n'abandi bagiye batabishaka kandi baruhiyemo ngo Imana izabagarura. Tugire haleluya. Hariho abatamvye ibitambo batabishaka umuntu akagenda akaruga atabishaka yatwawe na nyina na se ku gahato undi atwagwamo na nyirabukwe. Abo n'abana b'iwacu agenda ari uruhinja uno no ko arashaka umwana w'imyaka 12 none azoba umugore nyirabukwe namubwira ngo fata akazaga kuko yararenganye yafashwe ku ngufu Imana ntizemera ko abiguma. Haleluya. Ngo bazabuta umuntu azoza turarindiriye amasezerano ariko igihugu kizoba kimeze neza kitari ibindi izindi Imana. Imana yaravuze ngo mwese mwiruke mu gihugu hazoza mwabasha bahimbaza Imana. Tugerewe. Haleluya. Mwana data message uri bwumve uriha agaciro niyo kugukiza siyo kukwica. Haleluya. Bwana sifiwe. Imana ibahe umugisha. Imana ibagirira neza gusa mwanya wo kuvuga ijambo murekera aho ngaho. Amen. Turashimira Yesu zadukoreye. Haleluya. Turashimira Maria wemereye Yesu kumukikira kamwoza igihume cy'ubugore. Musaza witwa Semichefu ariko hari ibikupi bya Yesu mu ijuru abanyamure. Kutuzotaramana nabo tuvugi. Haleluya. Wari ikintu yatekereje ngo yakundaga gutekereza Imana. Yaricaraga agatekereza ukabona akarahira gusa. Abandi hari handi bitekerezo uzagira. Umuntu gutekereza ngo azoja Amerika agafata umunsi agafata amasenge. Amerika yuzuye amape. Twebwe tugiye kuyikandagira mu bazoza batugwanira b'Imana. Gusa mukomeze mwandike ibitabo abanyabwenge bize. Imana yaduhaye abize muri byo. Komeze mwandike ibitabo. Mubaza amakuru neza pana yo gushakisha. Mugende muri batwigwaneho bababwira Imana babonye muri kiyaki. Imana ifatika. Tari Imana y'amagara. Ariko Imana y'umurenge. Tugerewe. Murayiheruka se. Bafashe Imana y'ikirere gifunze. Baterekeriye. Ariko barakubwira ngo twagendaga turi nk'abasore batanu bakamatubwira ngo aha baratewe twareba twabona nta masasu dufite ngo ariko tukavugana ngo ya Mana yaturinze wa munsi subizayo mayimayi ngo niyo tugiye kubwira. Haleluya. Ngo tumurebe ko nta bikoresho dufite ngo turebe ya Mana ya wa munsi yasubije ngo mayimayi birongera isubizeyo. Haleluya. Wamara wakamavuza induru ngo baba bazaga ari ibitero ibihumbi ariko Imana y'umurenge. Amen, 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 amen. Haleluya. Wavuze induru ngo
akabona umwe araguye akabona babiri baraguye 10 bakagwa batazi uwabishe ari marayika w'Imana wagendaga bice ngo niwe wabajaga imbere tubiruye ngo hagenda bakuru ngo abana bagapfa ngo baribaza ngo niki kiri mu kuba bakuru bagiye imbere ngo hanyuma Imana iravuga ngo hariho abazaba bashorera baragiye mu bigirwamana ngo bagatanga abana bakavuga ngo abana bashire ngo hari ibitambo byasabwe hariya abanyanigeriya babatwaye nabi ngo hari ibitambo basabye bitagomba kurenga uko babikora hari abafite iyo misi baruzuye hari uko barabyumva cyane ukumva ngo abantu 10 bapfuye kiongozi wuzuye amapepo yabaje imbere akama batanga ubu narababwiye mbwira uriya mukozi w'Imana wagiye kubafasha ndamubwira ngo nuzoza ushira ibigabo byapfuye imitima imbere niyo mpamvu abana bazoza bapfa utu tw'imyaka 11 nitwa Imana iri mu kuvuga ngo tuje imbere marayika akabaje imbere uko ntashariri muri bo hanyuma ngo baguze induru ngo bakamabona intumi nka 10 ziraguru batabarashe yose marayika w'Imana wabajaga imbere kuko isi yabateye umugo Imana yo mwijuru ikamanuka tugire Bwana sibiwe niyo mpamvu bana data Imana imurangira irahari narayibonye we igihe nawumvaga nahwereye Imana ikongera kumpa akabaraga ko kuzamuka haleluya yatawe Imana narapfiriye nzi kandi ngo nicyo abaruzi bari bashaka ndahari nzopfa umunsi waje ugeze kandi mu rupfu rwawe hazokiza abana b'abakobwa benshi gusezerano ndarifite haleluya ngo biriya birenge wahonze kuri iriya misozi ugatwagwa n'inzuzi ugahwerera ku misozi ngo ni ibitambo watanze abakobwa benshi nibagaruka mu gihugu ngo bazagendera mu kirenge cyawe ngo bakizwe mu rupfu rwawe hazokizwa n'abanyamurenge b'abakobwa benshi baramfasha mu bijabo bararira baravuga ngo batubereye mukuru wacu wari utwemereye ngo ugume hano ndababwira ati ijana w'abanyamurenge bose ninguma hano abari mu nkambi abari i Burundi ninde uzababwira ko ijenda uwa bose haleluya Bwana sifiwe ngo twakiwe intege n'abakaturemesheje bana abakobwa basaze gukorera igihugu none iyo urebye umugabo turacyafite abagabo ye turacyafite abagabo kwe usiko abantu babaye izina muravuga ngo ndabatutse kubera mbabwije ukuri sinzobahisha Imana yarabampaye timuzonyicaza ariko muteye isoni nisogese Imana ni kuyigura zogenda muri ibimara zogenda mukugwe n'isoni Mani bafashe muranyaze bareba papa igitsu shoka dukura imbere Imana sinje Bwana sifiwe mwana w'umukobwa wafashe imbunda ngo none nintayifata ngo ninde uyifata basaza banje bari muri Kenya abandi bari muri Amerika abandi bari mu Rwanda abandi bari Burundi baricaye none nintayifata ifatene muzayi bamwikire mu nzu paye ndeba mfite amaboko ariko isi akomeye nijya iyo ufite ubwenge buke uzumenya ibibaho kandi simvuze ngo mufite ubwenge buke ariko igihe cy'Imana mugifate mukimenya mukizingatiye kandi uwanga kuburiwe tazakira ni Bibiliya bivuga hano hariho abari mu nkambi bari ku isezerano bazataha bakaja gukora ivyo Imana yabateganyirije ariko hariho abandi barindagiye abo nibo ndikubwira amen Bwana sifiwe. Lero ndashimira Imana yampaye umutwaro
warangoye ariko ni mwiza. Amen. Abaje bwa mbere Imana ejo bundi yamimbwira mu kwezi kwa kabiri gushize ugende ruguru corona gutya igiye kwinjira nari mvuyeyo kandi ariko mpabonera ibibazo byinshi nampisa nyinshi noneho ngo ntekereze ninjira kandi gusubirayo mbwira Imana ngo noneho mbabarira n'ubundi perutse kujayo sanga inka zarashize inka nari naragiye kuri kirisi uhere kuva ahantu kuri Runyengo ugashitsa mu Kabanju ukajyama mu kibuga kirimo inka 500 uyu munsi wa none hakaba ntanka nimwe ngo ngende mu Minembwe namasanga imirambo y'ikukamona 10 ziratembagaye nizo nabagamo nari narabaye nk'umusazi kubera gukunda inka. Abagore bo cyane nakoze umusitari w'amezi 3 kuva kuri Runyengo ugashitsa mu Kabanju uzi kuzuka ha ukajyama kuri iki kiraro wazukuka ukataha kuri iki ubwenge buruhabuja munga namazi ndangiriramo nanga umugabo utemi kabo mwonyereka hano ngo mbamenye umugabo uzu bangura gutyo umupanga gateminka n'umuntu yomwe kamagira gutyo umupanga yamwimanyi neza kabonera guye namasanga imirambo mu Minembwe ndahahamuka nivumburira Imana ndavuga ngo niba ari ibi waje kunyereka aha hose guhera ku ndondo ugashitsa saramabiri narakumviye ndagenda ndavuga takazi ndagukorema ubutumwa narabuvuze none uje kunyitura zino nkanabonye ni imirambo uzi ko nta muntu wari ukiginya uzi kwibwa zahunahunaga ku amasazi umusozi wose wari warakwiriye amasazi bwira Imana ngo sizasubirayo iranyihore. Amen. Haleluya. Ejo bundi rero ngo subirayo hari ibibazo byinshi ariko hari ubutumwa bwihutirwa kandi ugomba gutwara ndavuga ngo n'ubundi kutwara kibazo bumva tuma umuyumbe wa hari agenda azunguruka buvuge iravuga ngo niwe nabahaye uzogenda ngenda nzi ko nzogenda n'indege ese kera uko abagore bagiye mugiye mutumvise ubutumwa bwayo uko nyine wo mugisha suwaye siko nigiye Yesu azoza gutwara abantu azoza sange bamwe bagiye babakobwa 10 bibipfu ntabwo muri ibifu ariko tacugiye gukora cyo tuma ubutumwa bwanzanye ugiye utabwumvise niyo mpamvu ndi jambo ndihagaritse kugira ngo mpite mbuvuga mu bwumva. Amen. Ejo bundi rero ngo mparire n'Imana yaminteza ingwara yo utejwe Imana n'ingwara ntaho wayikirira saba Imana imbabazi ndayubwira ngo mbabarira nikira ndagenda na Sudani nayo nanze kujayo hayimbwira ngo ingo zasenyutse kubera Sudani abagore bataye abana abagabo bataye abagore ginduje gucura abana mushikeyo naho Imana gusakira genda gushakire tike mbona ko genda ruguru ari kugira mayeri. Wumva Sudani na mange nanzi ko zongenda n'indege ngo shikiruzirira bura ngombwa ko niyahura ku mugabo wari ugiye gukora examen igahoro hariya ku bitaro nama mwiyahuraho ndavuga ngo aho kuvuga ngo nsubire iwacu nzopfire mu nzira wari umunsi w'abagenzi nazamuka umusozi witwa Manenga nijari uzugira ngo urarenza ukaburatangiye. Amen. Siyo makuru ngiye kuvuga ariko kuva mu Gifuni ugashika mu Minembwe wari urugendo rugoye. Amen. Mu Gifuni kuva mu Gifuni ugashika ahantu hitwa mu Mikenge ni inzira iremereye ku muntu uba hano mu Kizuba. Amen. Uko ndashima Imana ko yanyobora.
Haleluya. Kandi bakeya bahaye bumva bakunze Imana cyane kubwo ibibazo bagize. Barakubititse. Bariya bavuye kubwegera barakubititse. Iby'Imana abakeya barabyumvise cyane. Kandi abagome barabigwanyije cyane. Amen. Iyo minsi yose nagiye gutyo cyane icyo nshaka kuvuga Imana yari impaye kandi uwundi muburo. Nukuvuga ngo ngenda hariya ntwaye umuburo w'ibyaha Imana ihayigaya mu bwoko ibihaye biduteza ibibazo bihe bituma turindagiye bihe bituma turi igisuzuguriro aho abandi turengana tukavuga ngo ko turarengana tuzira uko dusa ariko ari ibyaha Imana ihaye tuzize ikavuga ngo nibihanire ndabakorera. Amen. Turi kumwe. Imana rero yarafashije iyo nzira zose zigoye ndazihuruka ngo mare kuzihuruka natangiriye igahororo nca muri sepake baranyakira bahuza andi makanisa yose mvuga ubutumwa uwo muburo nja mu basirikare batwigwaneho ntanga uwo muburo w'ibyaha bihe bikogwa. Nibwo navuye hariya ntaha ahantu hitwa ku Murambi ngo nshike nja muri sepake irampira. Turi kumwe. Iranga iravuga ngo zana urwandiko ko barareba ingene ibirenge byaturitse ko barareba uko mpfuye ngo yaye uzana urwandiko ngo twebwe sepake ngo tudushaka kwakira umuntu udafite urwandiko. Ndababwira ngo ndi umukongomani none sinozana urwandiko runyuranye naho nkorera korera umurimo w'Imana muri Kongo. None ni mu telefone aho mba babahe ndi apotre gantubwira ngo ndakantu muri kuzamuka ngo muri basuretanda nanje ndi apotre mushira icyubahiro hasi dukorera Imana. Bageze bavuga ngo agakobwa ngahega ni muvuge ngo agakobwa apotre. None haleluya. Bara monti bikunda Imana zanje zose ahitwa kuri Nyakirabo ko turumva namangira Imana nsanga Mitondo ifite igiterane cya Mitonde yose bakaba batumiye baba sepake. Ese turi kumwe. Noneho ibibazo bya sepake mama biruka ngo baje kubuza Mitonde mukajembwe neza neza niho igiterane cyari cyabereye. Mitonde yose yahuye yatumiye sepake. Murabona nijye kwa sandi bakorana. Murumva? Noneho ngo sepake yange hariho Zayuni hariya y'ibitaro abasore b'abayumbe bakunze Imana barambwira ati uku hano banze na hariya ntibakwakira kuko bakorana. Ndababwira ngo niba Imana yemeye ko mpavuga ndavuga reka ngende ndabubwira abakozi nabubwiye abakozi nje ntakimana izambaza. Amen. Amen. Ubwo mpitanye nari mugoroba igiterane cyaje cyatangiye kuwa gatanu shitse mukajembwe kuwa gatandatu ni mugoroba nsanga amateraniro y'umugoroba barasohotse. Ubwo mpita mbonana n'abakozi babwiye ubutumwa bungenza babwigaho barambwira ngo baransubiza hanyuma tibansubiza nijoro barinjira tibanyegereza induru yame kera izunguruka mu baturage. Haleluya. Amen. Imana yemeye kuvuga ntawakubuza. Haleluya. Amen. Ese kundi murambirwa? Haleluya. Amen. Noneho mu gitondo pasiteri yarambwiye ngo ko turakwigaho mu gitondo saa 2 turagusubiza niba uvuga cyangwa niba utavuga. Ndagiye bampaye icumbi abagore mu gitondo igihe duherukayo twarahavuye ngo hagire iminsi 3 muhanurashe. Ba bagore baramenya ariko abagore nanone bazabagira neza iyo batagize nabi bagira neza. Mama bagenda babwira chef baramubwira ngo uriya mukobwa turamuzi igihe aheruka hano baramupinze ngo hashira iminsi 3 muhanurashe none yagamije
none kandi twabonye nijoro batamwegereza bishobora kuba kandi mwamupinze niho tugitura ibirago ntidukeneye kwirirwa twiruka n'abana niki baheba hishira ntibashaka ko twumva none chef wiyaranje nutabikora igiterane ntikinji turagikoro gati kinji ariko ba mama bazagira neza iyo bamwagira izo byishi byiza. Haleluya. Chef arababwira ati mwebwe mutuze mureke umuhango w'idini binshire nibarangiza ndabwira abapasiteri badashaka kumva ubutumwa abaturage baje bose basigare bumvise ubutumwa naho ngo abapasiteri ntibabizi bananiranywe hariya bamwe ngo baravuga abandi ngo ntavuga uko nininga mu gitondo saa moya bari bambwiye saa mbiri saa moya irabaye saa mbiri zirabaye saa tatu zirabaye saa ine zirabaye saa ine n'igice kumbega abantu abagore na shefu babipanziriya mu ibanga. Haleluya. Shewe ko ndarira ukusepake yanyanze none na mitondirazi kandi hari abantu barutuka umungana tubone kumungana bari babano uzi ko Imana yisigariye ariko Imana igira ubwe tugire. Haleluya. Umukutano wari wuzuye abantu noneho ngo habe saa ine n'igice nabamo na suretandaraye musuretande Imana imugire n'ikigabo cyuzuye Imana dafite ibikazo. Haleluya. Ati mwana wa ati systeme ya hano twananira no icyo twafashe twavuze ngo ikanisa rya mbere rishira ijya kabiri urarivugamo ati none witegura ugende winshire wumva ijambo ry'Imana uraza guhaguruka ikanisa rya kabiri titeguye ndagenda ngoshike abantu bose bamahaguruka ninka kujya ko inka zabuze umuntu mwarimu wabona inka zihurumba ukazubona abantu ntibigeze bumva ubutumwa bari bakeneye gusa ubutumwa nazanye ariko abakozi Imana izababaza byinshi. Noneho bavuze ubutumwa birarangiye ngo barangize kuko baranyegereje ndoro yamevuga barakomba amashinga iminota 10 barapfiriranye umwanya nahagurutse kuvuga nshimira Suretani abagabo b'abasepake baragweye bari bamabuna ndavuga ngo muname bamabunana tibasohoka aho Imana itanga ubutumwa abantu batashye imitemeke kandi habaye bamatangira guca kundaraza kihari tugireho. Haleluya. Imana yaduhaye kuguma muri kino gihugu turihana barihana haba n'abantu baje mu butayi mukajemwe n'abantu basenga hariho abayumbe bagisenga bamambwa ngo buno butumwa turaje mu butayi dusenga Imana. Haleluya. Hariho abasirikare bagumino baza kuntaramira turataramira Imana. Imana iravuga Imana y'Imurenge iravuga ivuga ku gihugu ivuga ibyiza ku gihugu samuri Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo mpamvu bene data amagambo make Imana yambwiye y'ibyaha bihe bikogwa hano Uganda mu mpunzi hano cyane cyane Nakivale niho ngiye kurangiriza mbareke mugende kuko ko ndabona nikomeza gutinda abantu baragenda batumvise. Amen. Ubwo navuye aho kuri Nyakirango ubwo mbaye nasubiraho navuye Bwana sifiwe. Navuye mu Kajengo ubwo nyine turakomeza ijabo turayitanga dushika mu mikenke ni nkambi rimwe abantu kandi Imana ibahaye kujya bafite ibicyo ko baragaburira minembwe Imana ihabwa icubahiro. Amen. Uziko bafite ibijyo zose iyo bafite ibijyo ngibi bakagaburira abandi nishimwe ku banyamurenge. Amen. Hariho ababembe bakivugana hariho abapfurero bahe bavugana sanga ibintu bimeze neza icyo tugishimira Imana. Mu minembwe naho ngo dushike dusanga abantu bamwe barashonje kandi igiteye ubwoba barihebye babivyihebe gukora ubugome. Imana itabara. Uziko nashikiye mu madegu moto yapfuye banjana ahantu kugira ngo nduhuke moto yapfuye umugabo umwe yamazana ji hinjira abagabo babiri kandi babasaza
umwe yicara undi yicara umwe ajya amandazi 8 birababaje jewe byanteye akababara amandazi 8 ndayabara n'igikombe cy'icyayi undi ajya 3 tiyigera muhaho na rimwe muraseka ariko birababaje nta mugabo w'umusaza wojya amandazi 8 ni inzara siko amen munkuriki ni kumwobo yaza shiramo ariko ndeba ngira ubwoba mbona inzara afite si inzara ya hano zo birababaje cyo ni icyifuzo mwari mukwiye kugira nta musaza washaga muri restaurant ngo abe yakora ibyo ariko kuko ubuzima duheducamo ibyo byarabaye byari bakwiye kubatera akababaro mukavuga ngo Imana itabara igihugu ibijumba niwe bibaye nk'ibyera agafuka kakawunga kari mu $50 ka 25 $50 Imana idufashe abagore bahaza abagabo icyo mukime ibihe biza bihindura abantu kuko ibihe bigatuma abantu bahinduka abagore bahindutse abagabo kubera inzara akavuga ngo ntukire umugabo niba uri umugabo hari kawunga watahanye ndaje hariya ndayitahana akagenda akaja gushaka kawunga y'abana akoresheje umubiri we cyo mukime ibyo ni ibintu biremereye mbabwira hari abagabo baza kumva ibyifuzo bakavuga ngo Imana turasuzuguritse titukira abagabo kuko tutagifite inka nta jambo dufite kandi bamaze gutaha ruhembwa yaratashe rutigitira taha karingira taha kumonyi barataha amen ariko ngurebe siyasiri mu muhana mu minembwe neza baherutse gufata abagore babiri b'ibitinyuke kubera inzara bagiye kwiba ibijumba mu gitondo barabafata babashira ku mugaragaro barabamiriza kubera iki karagira ngo abone utujumba gaburira abantu kandi nabapfakazi ko murumva icyo kintu ni icyifuzo twese twokariza mu gitondo kare barazinduka kuja kwiba ibijumba uwamare barafata Imana idufashe ariko kintu cyiza Imana yaravuze ngo bino bihe hazaba intambara ikomeye iyo ntambara yarukundura amen abantu bazihana hari icyo Imana izakora abazinangira Imana igiye kwikorera akazi yonyine kubakozi Imana iravuga ngo igiye guhindura abakozi bijize ibigirwamana bakatanga igihugu bakanduza igihugu kikagira umuvumo Imana igiye guhindura abari abakozi buzuye ibigirwamana bagiye gukogwa n'isoni igihe cyabo kirarangiye abashefu bagiye mu bigirwamana bagatanga igihugu bagatanga ubutaka Imana izoza yigwanire bagiye gukogwa n'isoni bazoza bagira urumeza kuzuba ibintu byose bigiye kuja kumugaragara hari habishoye mu gisirikare kuja kwica Imana iravuga ngo igiye kwikubitira yonyi Imana yavuze muri kiriya gihugu kigiye gusohora abasenga Imana barakome Imana yarabakomeye Bwana asifiwe haleluya niyo mpamvu bene data ufite umutwaro ugikunzi wa ukomeze wegera Imana izagushigikira izosubira mu gihugu utarika imaramara haleluya hari ibyaha navuze bigera ku 12 igahororo navuze 6
ngere mu minembwe Imana izana 12 hano Imana yambwiye bitanu nibyo byanzanye hano. Amen. Giye kubivuga mufata amakaramu muzandike. Ni ukuvuga ngo ikibazo muzabona uzamenye ko izo bitanu nizo bihe bikogwa nizo bishizwe imbere nico bamwe bahe bakorera cyane. Imana idufashe. Haleluya. Mu nkambi ya Nakivale Imana yaravuze ngo yababereye Imana. Amen. Imana iravuga ngo yabakuriyeho malaria. Ngo mwageze hano Imana ikura malaria mu bantu. Muvuge muhakane ko Imana itabikoze. Imana iravuga ngo kubw'ubwoko bwanje bwashyitse hano icyitwaga malaria hano Imana ikimara imbaraga. Ngwari kikintu gitanga aho mushitse kabatunga hirukana ingwara zari zaramaze abantu ngo hano hasaga no mu matongo ngo ariko habaye umuhano. Amen. Ngo ari kikintu genyi ko hano ku rwego ruri hejuru n'icyaha kibigirwamana ngo ndetse bivanze n'abandi banyamahanga nk'uko barakorera satani ku rwego ruri hejuru ngo bivanje n'abakorera satani mu banyamahanga bari hano. Turi kumwe ngo Imana yarababa ngo icyaha kibigirwamana kiri hejuru cyane ngo kandi uyu mwaka ngo habaye sensibilisation yo kwijiza abana batoya abagore batoya abana bimpinja muzi mutotekereza baratwawe ngo abakozi bari bazima bose bakorewe operation ngo bagende. Ibitinyuke byagiye ku bwinshi. Imana itubabarire. Ngo niyo nyota mufite yo kujana abantu mu bigirwamana ngo kandi narababereye Imana ngo nta kumwigeze mumburana ngo nabahaye Imana mbatungisha amano hano ngo ariko izo muhe munyitura ngo nukumbabaza. Cyo ni cyaha cya mbere. Amen. Cyaha cya kabiri ngo n'ubwicanyi mufite hano ngo hari icyaha cy'ubwicanyi. Turi kumwe. Imana yaravuze ngo impfu zitunguranye ngo zatewe n'abantu ngo ziri mu gutegwa n'abantu. Kumuhemona abantu benshi bari gupfa hari ababihagaze ngo byababaje Imana. Imana ibabarire. Icyaha cya gatatu Imana iravuga ngo hari ubusambanyi ko burakugwa mu rwego ruri hejuru. Imana itubabarire. Ngo byabaye nk'ibisanzwe ngo ariko ngo n'umunuko wageze ku Mana. Turi kumwe. Ngo Imana igiye kurekura inkoni mu nkambi kubw'icyaha cy'ubusambanyi ngo cyageze Imana mu ijuru. Imana itubabarire. Amen. Zose bitatu. Icyaha cya kane ni amacakubiri. Ngo hari ikintu Imana yari kibakundiye mwari mugihura ngo mugafasha imitima y'abenshi. Hari mwene data niba ari se mahoro wavuze Imana imuha umugisha ngo iyo babarebye hari Imana yiwabo bibuka ku bwanyu. Abandi mu yandi mankana ntibari bagiterana ngo bamere nk'uko mumeze. Ngo iyo muteranye ngo Imana y'Umurenge izimanukana namwe igafasha benshi imitima. Ngo ariko hano ngo haje umuzi w'amacakubiri. Imana ibabarire. Ngo amacakubiri. Amen. Birababaje.
iyo abantu bamaze gucikamo nta mbaraga baba bagifite. Imana idufashe. Icyagatanu, amen, ngo hari urukundo rwashize muri bo. Urukundo, yavuze urukundo mu bice bitatu. Amen. Yavuze A, B, C, D. A, B, C, D. Icyambere, ngo mwagiraga urukundo, umuntu yagira ikibazo mukamufasha. Turi kumwe? Ngo abanyamurenge bose bagahura bakamufasha. Ngo Imana yabagaho imbaraga, ngo mwaberaga abandi icyitegererezo. Ngo ariko icyo kintu, ubwo rukundo ntirukiri muri mwe. Turi kumwe? B, umuntu ari kugira ubushobozi, umwe akajya izimurenga, uwundi yabuze icyagi. Ngo hariho ababitse amadolari n'amadolari, umuntu begeranye ku nzu, abana baburara. Imana ibabari. Ubwo mwemwe nyirabwo muramenya uko mu bipanga. Amen. C, ngo hari urukundo rw'Imana rw'abayumbe mwagiraga. Mwarahuraga, imbaraga z'Imana zikamanuka. Ngo ariko urukundo muri mwe rwarashize. Ngo hasigara ikintu cy'ishari. Ngo mufitane ishari riri ku rwego ruri hejuru. Imana ibabari. Ngo muri mwe mwenyine mwarahindukanye. Imana ibabari. Semahoro niyo yavuze ngo nashaka hanure. Nakomeje kureba mu bantu, mwuka nyemeza ko imitima ya benshi yuzuye ishari. Hano imitima myinshi yuzuye ishari, kandi umunyeshari ntacyo azagera. Imana ntiyo kugira neza uri umunyeshari, ariko nunyugwa na gato Imana izakuzamura kugaburira kwandike. Haleluya. Zo n'ibyaha bihe bikogwa hano Nakivale, kandi bizabateza ibibazo nimutagaruka ayo magambo ko aratana. Turi kumwe? Abasambanyi bagiye gukubitwa ikoni n'Imana, muzabibona. Imana igiye kurekura ibigwara mutigeze mugira. Cyumva Imana ikababarira. Amen. Tugiye gusenga, turabwira Imana ngo ibabarire. Nemwe maze kuhava mwumvise ikibazo cyahabaye, kandi bankoreye ubugome mu rwego rukomeye. Hanyuma abapasiteri barahura baravuga ngo none uriya mwana twamugiriye nabi, bangiriye nabi bishoboka. Baranyakiriye ariko bagaragaza ikintu cy'ugwango, barakinyereka. Ariko ndavuga ngo nje nzumvira Imana. Ngo mare kumanuka gutya nkimanuka, biriya bibazo biraba. Ikintu bakoze, bama bagenda babwira burugumesira ati rero turabizi ko twinangiye. Uriya mwana w'umukobwa yaraje avuga iby'Imana imubwiye. None ikibazo cyabaye, mu mubwiri w'Imana yakoreje ubwoko, nagenda aje gusabira ubwoko imbabazi. Umushake burugumesire yazashaka ahantu hose ngo agire gutya bazunguruka abanguyeho kuri telefone. Turi kumwe? Ati none abantu barize, abantu bafite ubwoba, ruguru Imana yavuze amakuru kubera binangiye, banga ubutumwa wavuze, none Imana igiye kurekura inkoni, aba hagiye gupfa abantu bazabikira iyo gikomeye. None mumubwire asaba imbabazi, agende ku musozi asaba imbabazi. Narashitse ukuvuye mu masengesho y'iminsi 40 sabira ubwoko imbabazi. Niyo mpamvu mubona agacereri kabaye. Turi kumwe? Ko muranyumva? Ko ndabona bamwe siho bari. Niba Imana itanze uyu muburo wahana ya magambo ko aratana, mureke dusabe Imana imbabazi. Muzohamba muzurira.
turi kumwe. Muranga kwihana akaba ari jewe bigarukira, ariko Imana yo mwijuru ibyumva ibaho umutima wo kwihana. Haleluya. Muhaguruke tubwire Imana ishoboza abantu kwihana ibyo uzaha Imana yabonye hano Nakivale. Mwari umugisha w'Ibuganda. Imana yabazanye hano ngo bumugisha w'Ibuganda.